i Burundi ngo abana bari gutoroka igisirikare cy'u Burundi kubera kiri kubohereza mu ntambara zidafite iki umumaro zitabareba uwangaga ahita afungwa cyangwa akagirirwa nabi cyakishwa kubera iyo mpamvu rero ngo abasirikare benshi bari hariya ngo bamaze gucika ngo ndetse n'abari i Burundi nabo bagize gute bamaze gucika rero hari na bamwe rero baba bataracika bakirimo bohereza ibikoresho akabavuga ati reka nohereze drone akohereza drone wenyine akarasa biriya bikoresho kugira ngo abarundi bakomeze bacike intege twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe n'uduce muherereyeho ku isi nk'ibisanzwe ni kuri Tawara TV twongeye kugira ngo tubagezeho amakuru ari kugenda acishikana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane muri Haut Plateau mu misozi miremire mu Minembwe ndetse reka dusuhuza abari mu Minembwe bari ku Ndondo dusuhuze ingabo ziri kuri point zero dusuhuze ingabo ziri mu Bijabo dusuhuze ingabo ziri mu Mikenke za Gakenke hose mwese aho muri ingabo za MRDP twirwaneho saluti tubifurije amahoro y'Imana ndetse turabakunda kandi turabazirikana ku butwari mukora ndetse n'urugamba mukomeje kwerekana imbaraga za AFC twirwaneho nk'ibisanzwe rero n'ubundi ndi kumwe kuri micro ni Eric Tawara TV ndetse kuri micro kuri kamera turi kumwe na Ade King King muraho uraho neza bwana munyamakuru ese ni The King TV gusa ni The King TV gusa mubizi ariko hari akandi kazi namuzo bamwita ngo ni Raj ni akira yarafite channel yitwa ngo ni Raj kandi nayo sizo ukuntu yagiye nyine barayinyaga abanyagwa se bagumye yadukoraga mu ndabano banyagwa ariko nubusa n'ubundi twaberetse yuko ibyo bakora yewe ubu nyine natwe gatwara abahagurukiye bamaze igihe barega amacano yacu natwe abayobozi bakajayo kuburana bavuga ko ano mateleviziyo cyangwa se ari ibinyamakuru byacu kandi kuba bishigikiye AFC nta cyakirimo yego urumva ko akagambane baba bashaka abantu bashatse kutugambanira mu buryo bwose bushoboka wawa ari mu binyamakuru bashaka kutwereka bagacaga hari agagoga bafite gisegete ngo afite ifaranga bakamusaba ifaranga bakinjiramo bakatanga za ruswa ariko Imana se nayo se ni Jean Claude se Jean Baptiste se tudatinze twinjira amakuru bwana munyamakuru hari inkuru umugana wa muvuga butumwa bavuze ngo nukuva mu bwiza tuja mu wundi Minembwe muri kino gitondo cuno munsi cyangwa se muri kino gicamunsi cuno munsi ku munsi w'ejo president cyangwa se chairman wa MRDP Dr. Fred Kaniki hamwe n'abayobozi barenga batandatu cyangwa se hejuru yabo ntabwo turi precise umubare kuko ni benshi basuye Minembwe yego barangije gusura Minembwe bari baje guhumuriza abaturage icambere yego icakabiri bari baje nk'umuyobozi ugiye gusura abaturage lazima agira ikintu abashira vanze bikunze yageze no mu ngabo mu bintu ejo abaturage bari bakenye harimo ibiryo harimo amavuta amasukari ibiki byumvikaneho ibyo ngibyo biri mu bintu by'ibanze kandi twizera yuko ashobora kuba barabibonye n'ejo habaye isoko wumvishije yuko ibintu byagabanyijwe cyane kuva ku madolari 50 igera ku bihumbi bitageze na 30 urumva ko ni ibintu byo kwishimirwa ni ibintu birenze umuntu atabasha kuvuga ejo rero abayobozi barabasuye babahereza ibyo bari babazaniye ndetse baranabahumuriza barabaganiriza babakorera counseling urabizi ko hari harashize igihe kinini bari mu masasu ya madrone biki hari abasaza bari barahamutse ariko barabaganiriza amakuru meza kushitse ubu ngubu nuko umuturage mu Minembwe karagenda kota akazuba cyane ko bari muci karagenda hanze akicara kota akazuba akagenda ku ruzi ubasha koga tahura na mahema habe na drone taharara amahejuru ngo agende yihisha mu biti keraga ntibasohokaga none turashize ugendaga nabwo ukagenda urarana ko barasenga bakaja mu butaye
drone ikabasanga ico gihe imbere ariko nyine ko barasenga barasenga mu matari sivyo ubu ko barasenga mu kanisa ntibikange ngo turumva igiturika hejuru ko bararagira bagacura inka bagahindura nta kibazo nubango rero bwana munyamakuru The King nkuko bivuze hano AFC yafashe abayobozi bayo iravuga ati reka tubatume muje gusura abaturage bacu muje kureba abaturage bamaze iminsi mu kaga bari barahojeje ku nkeke bararejwe ku nkeke ukuri urani ko guheze ku nkeke kandi kutari kwiza kwirwa baraswa madrone kwirwa baterwaho ibibombe kwirwa banyaga inka bazinyaga sivyo ngaho nta mugore ugiye guhinga n'ibyeze ntawe ugiye kubisarura yewe bikaribwa n'iki n'abagizi ba nabi bigafuza ibicuruzwa murabizi nk'uko mubivuze byari bihenze gusa icyo tubabwira ni uko umuyobozi Dr. Fred Kanyiki wagiye Kaniki bazavuga ngo ni Kanyiki wita Kanyiki nura mukongomani Kanyuki nura mukongomani undi ni Kanyiki ariko wacika Kaniki urumva nuvuga ngo rero akaba yasuye abaturage muri Minembwe agiye kubahumuriza hamwe n'abandi bayobozi twari tuvuze baje gutanga mpore no kubabwira ngo bihangane kuzababayeho ariko yuko n'ubundi ngabo bohereje hariya zakoze neza akazi ibyo no kubereka yuko ibyo babasezeranyije yuko bazobaha amahoro aricyo batakoze ni ukuja kubabwira ngo ibyo twabasezeranyije yuko tuzobagarurira amahoro ngibi yego turanaje natwe tubagezeho ndetse tubazaniye n'iyi mpamba ntoya uko ingana kose ariko abaturage mwese igire gute ibagereho ubwo bufasha wenda kubera yuko duhora tubahereza amakuru tuzabubabwira mu makuru yacu akurikira cyane tuzayibabwira kuko murabizi ko umuyobozi yasuye abaturage byanga byakunda gutyo kandi bakoze ibiganiro bakoze inama abaturage barababaza abandi nabo barabasubiza mu bijanye abaturage barabwira ati twarasenyewe amazu twarambuwe ibitaro byarasenywe imiti yararashwe amashuri ABCD zose barabizana ndetse hari n'amakuru ari kuvuga yuko kera batangiye gusana yamaze yagiye asenyuka baritangiye rwose kuyasana rwose hari abantu benshi bitanze nicyo cyiza cyaba cyo bitarwanashaka ni ukuvuga nk'abantu bari batuye za Karingi za Madegu bari baragiye bahunga nyine baragiye basenyerwa biravuga yuko bashobora kuba bari gusana amazu ndetse basubiye mu mihana yabo ni ukuvuga ngo rero icyo twabwira abantu ni uko ubu nyine abaturage muri Minembwe batekanye ari vaje kugenda ko bararagira bakagenda bakaja mu mirima bafite ibyishimo niba umaze kubona ama interview y'abamama bafite ibyishimo ikindi nakubwira bwana munyamakuru wabonye uriya mugore ngo ni mushiki wa uriya mugabo Manyota uriya wari wegerekanye kandi ngo ni umurwanashaka cyane niyo makuru dufite ivamo mwero ngo rero kuba navukana n'akagara ntivuze ngo ndakagara ariko hari inzimwe y'iyo nzi bose iyo ari gikuru nakira umuntu wose amagira gutya iyo ni fanatisme ngo rero ntago bivuga ngo no kwerekeza hariya ngo nje gufana hariya bari kutwica mushigikire muri umuntu waje cyangwa mukuru wanje cyangwa mwene data wayobse ibyo ngibyo sibyo kandi si byiza ikindi nashaka kubwira bwana munyamakuru ni ku mugabo bita Kongoro ese reka nkubwize kino kinyoma nje hano kugira ngo abantu bamenye ukuri ibi kuva MRDP afata hariya muri Minembwe kuva ubu nyine batanze amahoro muri Minembwe kuva birukanye FARDC na Wazalendo n'abarundi na P5 babyigijeyo hari drone wari wabona hari indege wari wabona waye ibyo byari bitero by'abandi
byari ibitero bya FARDC sibyo bamara kurasha amadrone yari hariya point zero kuko niho yahagurukiraga niho bari bareyestaye Manyota akandika ngo FPR Kongoro FPR bose ni nako banavugaga FPR irarashe. Ese none ino misi yose kuba ko birukanye abari hariya aho bari barashize ibyo birindiro none FPR kwitahirasa FPR ko izo drone mwabesheraga za FPR ari izanyu wewe Kongoro wavuze ngo wiguriye ugashira ari ya point zero ukazubeshera FPR izo drone ko zitazirasa kubera iki muza mushaka gusiga igihugu cimereye neza gifite umutekano mugashaka kugisiga icyaha no gushaka kucyangisha nimba mufitanye ibibazo na FPR mugende muje kwitreninga mufatanye n'intera hamwe mugende muje kurwana na FPR abari kunanirwa twirwana abana batoya naho twebwe dufitanye ubushuti na FPR nta kibazo twebwe twoshaka twoba ngo turi FPR kuko nta kibi yadukoreye. Reka nkubwira akantu kamwe bwana munyamakuru hari igihe kimwe umukozi w'Imana ni Apotre Dr Gitwaza igeze kuvuga ngo hari igihe hari abantu nyine badasobanutse n'imbaraga zimuri barabaki ngo bigeze kuza baza kuri Zion nango yari yatoje abana ngo abana bakaba ari bo baje kwakira abashitsi harya ku muryango abo bantu ngo baje barebye abana bananirwa kwinjira bitewe n'ukuntu bari kubona ngo abana ngo bari kwaka bakabona ngo bakabura aho binjirira baracanganyikira bavuga ngo dusubireyo bari abantu bagiye gukora nyine ibikorwa bitari byiza mu itorero. Gitwaza aravuga ngo bari babonanye n'utwana uyu muriro uguruka gutya wita gute ibishashi by'imiriro bari batarahura n'amakara yaka umuriro nyawe ikiguruguru icyo bita ikiguruguru. Uyu Kongolo n'abambari be bose n'abari kuvuga bananiwe twirwane reka tuyifate ko yego n'abasirikare bakomeye cyane ariko nanone kandi igihugu cyo hakurya cy'u Rwanda natekereza ko kimaze amahanga aho abasirikare muri Afrika byihagazeho bimeze aho batumwe mu butumwa hose batanga amahoro abananiwe twirwaneho mwoshobora abo hakurya ntibibaho gusa igihugu c'abandi mukireke wenda ibibazo gifite kirabifite kuko kirabifite ibindi bibazo bigize nta gihugu kitagira ibibazo na Amerika irabifite bafite ibibazo byo kwiteza imbere bafite ibibazo bifatika kuvuga ngo umuhanda runaka tukore infrastructure bamaze kuzikora neza amashuri ibiki bamaze gutera imbere naho twebwe iwacu n'ugora gusa turyana inzangano z'amoko nuko bimeze tuvanga tugere hano munsi ya kwa Murima ndetse na Fizi bivugwa yuko ari ubufasha bwari bwoherejwe n'abarundi ngo bagamije kongera kandi kwigarurira Pwenzano ndetse na Minembwe bivuga ko bari bohereje imodoka zirenga 5 zirimo ibikoresho izi modoka 5 twebwe iyo twumva ngo ni imodoka 5 ari amakamyo ya gisirikare imodoka zashobora kujamo nk'abantu 100 n'abarenga ibikoresho n'izindi inka zibiri ibikoresho zojamo biba birenze kandi ibikoresho bya kijambere amabombe kandi rero ukuvuga ngo niki gusa hari nige bajana n'imodoka y'intambara iri buhagarare hari ikarasa drone irazaga bwana munyamakuru drone iraza winkuba biravuga yuko iyo drone avuye i Burundi niyo makuru bari kuvuga abandi akavuga yuko ngo yaje kurasa ntibari kumenya uburyo ukuntu yarashe kandi bikitwe yuko yarashe abasirikare babo ibintu n'ubwo abantu bose bari kwibaza ariko ingabo z'abarundi na Kongo aya mahano si ubwa mbere bayakoze kuva kera ni ukuvuga ngo bashobora kuba barize nabi cyangwa se uwabigishije akaba ari utari ushobotse nubwo wabigishije arabigishije neza uretse ko n'ubu nyine amakuru ufite y'aka kanya nuko ubu nyine igisirikare cy'u Burundi yego abana bari gucika cyane b'abarundi na FARDC bamaze imisozi nyine bari gucika abe ni Burundi i Burundi apana i Burundi ngo abana bari gutoroka igisirikare cy'u Burundi kubera kiri kubohereza
mu ntambara zidafite iki umumaro zitabareba uwangaga ahita afungwa cyangwa akagirirwa nabi cyangwa akishwa kubera iyo mpamvu rero ngo abasirikare benshi bari hariya ngo bamaze gucika ngo ndetse n'abari i Burundi nabo bagize gute bamaze gucika rero hari na bamwe rero baba bataracika bakirimo bohereza ibikoresho akabavuga ati reka nohereze drone akohereza drone wenyine akarasa biriya bikoresho kugira ngo abarundi bakomeze bacike intege n'ubundi nibadacika abarundi nibatareka kuko nimubona Fizi baramanutse uburundi muzobe atashyo kuko nimukora ikosa ryo kongera kohereza ingabo zanyu n'ibikoresho Fizi yafashwe na AFC Fizi irimo amadubu n'intare uburundi buzatakwa ikindi amakuru nuko dufite yuko muri biriya bice bya Fizi nuko ababembe bose bacitsemo ibice bibiri barabuse nungucika ibice bibiri ngo harimo abavuze ngo twebwe wazalendo twari dushigikiye Yakutumba ubu nyine tugize gute tubivuyemo dushigikiye MRDP twirwaneho ize tukombowe dufatikanye urugamba rwo kurasa rwo kurasa leta ya Kongo kubera ko leta ya Kongo nta kintu yatumarira uretse kutumarisha nta n'umushahara kuko biranavugwa n'izi ngabo z'i Burundi impamvu zizi gucika nuko bamaze nimbara amezi 3 badahembwa noneho n'amakuru yandi ngewe mfite nuko igisirikare cya Kongo ngo umushahara wabo ibaze abantu bahembwa $100 barazamuye mbere yari 70 yari $70 igisirikare ariko cyakoza $70 ayo mafaranga ntabwo ari make kuri bariya kuko nta training militaire bafite nta tactique nta technique ntaki bari aho ngaho ni barushati ibaze ko byari ikintu kimwe nabonye mu bihugu byinshi nabayemo sibyo kitari kimwe birenga bingahe nubwo haba ari ibihugu biri corrupted cyangwa se bikoresha corruption biri hejuru ariko hari ibihugu bimwe umusirikare adashobora bamutoza yuko umuturage n'umuntu ukwiye kurindwa n'umusirikare yego kandi ikindi utagomba kugira icyo umushakamo kirenze cyaba ari amaronko cyangwa wenda yoramuka akagira icyo akumarira kubera ko ari hejuru yabibona kuko ukwiriye ubwo bufasha ariko nabwo ntibyemewe kugira ngo abigwe ku mugaragaro umusirikare ngo araguhagaritse akubwiye ngo mpereze ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere cyo we ni inshingano zawe zo kurinda ibye nawe urindiwe n'ibye umusirikare ni ukuvuga ngo umusirikare ufite intwaro aba arenze kuba ari umuntu usanzwe kuko aba afite urupfu mu ntoki gutya ariko bariya bagenda ubonye bagera hano za Sange bishe abaturage ngo kubera ko ngo bari ibaze ngo yari umuvuze w'umukuru wa ibi byose bwana munyamakuru nk'uko bivuze ni nini no kutagira igisirikare kiri professionnel nta mitoreze kubera ko njyewe ngomba kubaha umusirikare nkamuha respect yiwe kandi simuvogere ubundi kiranazira ariko nawe itegeko bamuha nuko agomba kukurinda kandi nawe ntakuvogere nimba hari ikibazo yakugize waraza akagukora investigation akakubaza akarema nimba koko ibyaha uregwa cyangwa ikibazo bifite donc ibintu nk'ibyo naho leta ya Kongo abasirikare babo nabambuzi nabiba ibikoresho by'abaturage nabiba imitungo y'abaturage rero nukuvuga ngo rero leta ya Kongo impamvu ubona na wazalendo barakaye bacitsemo kabiri bahariya muri Fizi nuko bavuze ati leta ya Kongo nta ntambara yayo yarananiwe yaratsinzwe igisekete no kutumarisha bombi na Yakutumba uyu Yakutumba ni watumarishije twangana nandi moko none Yakutumba biravuga ko ibirindiro byiwe n'ubu nyine yiwega yarakirwaye bakaba ngo ibirindiro byiwe aramanitse barabirashe ngo bage barabitwika
ukuvuga ngo rero ubu nyine rero bwana munyamakuru, Fizi abategereje AFC ni benshi bavuga ati mwebwe nimba muzohunga naho twebwe tugire gute turategereza kugira ngo dukomezanye nawe twebwe aho, kubera ko ngo ahantu hose AFC bwana munyamakuru wenda tugenda dusoza amakuru yacu nuko twababwira yuko amadubu n'intare biri kugenda bikora neza akazi, ndetse ubu nyine ndetse aho bigeze saho kwirara ahubwo naho kuba maso, kubera ko dore aho tugeze niho urugamba rukomeye, kubera ko umwanzi nawe ntaryama, kubera ko umwanzi rataryama natwe ntabwo twakwirara ngo turyame, ahubwo dukora ibishoboka byose kugira ngo dukomeze turinde tube maso, turwane runo rugamba mu buryo bugaragara, sibyo, kugira ngo twirukane umwanzi tukomeze tumumanure. Rero ni ukuvuga ngo rero bakunzi ba Tawala TV, reka tubabwire yuko ari aya makuru twari tubagejejeho, ariko n'ubundi turongera tubashakira andi makuru tuze tubabwire neza uko byifashe muri kariya gace kacu ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse tubwira abaturage ngo mukomere kandi ishimwe, dukomeze dushima Imana yuko Imana yadukuyeho inkota bikoreshejwe na MRDP, twirwane. Murakoze.